No nome di Tata, di Dio e del Spirito Santo. Gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios Tata y comunión del Espíritu Santo sea con vos. Buona noche, mi hermana en Cristo. E buon bini nella celebrazione di Santo Sacrificio di Misa. Rumanang istimalaga nos confessanos pikanan panos por celebrar na un manera digno e misterio nan sagrado de nos fe. Mita confesar a Dios Todopoderoso e delante de tu aquí presente, come a peca más tanto, pa pensamento y palabra, pa lo que me hace a quedar sin hacer, pa mi culpa, pa mi gran culpa. Peseme taruga la Virgen María, durang il Santo, e vos me romanang, de reza pame na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por mostrarnos misericordia, perdonarnos picanan y líbranos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza. Señor nos Dios, voy compartir con nos algo de vos sabiduría. Señanos con ese propósito más mejor y practique, según el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor, que en esta vive reina cubo y con el Espíritu Santo, Dios dentro del siglo de siglo. Lectura foi de primeira carta de São Paulo na Cristiana de Corinto. Romana, Cristo não a mandou para batizar gente, mas para predicar a boa notícia. Se usa sabedoria humana com sua própria bonita. Para Cristo, seu morto riba cruz não perde poder. Para sobre a mensagem tocante de Cristo, seu morto na cruz, ta costi louco pesnan que ta vai perder. Mas para vós, mas para nós que ta queda salvar, é o poder de Deus. Escritura ta avisa que Deus avisa. Lo me caba com sabedoria de sábio não. E põe inteligência de inteligente na humana. Agora, é sábio, é doutor de lei, ou é filósofo de mundo aqui, a queda? Acaso Deus não a mostra com sabedoria de mundo aqui da loucura? Se Deus tem sua sabedoria a dispor com gente, não dá sim a conhecer Deus por meio de sabedoria humana. Pensei, ela decidiu de usar nos mensagens. Com gente da raia da costa louco, para salvar estão que ta querem. Judeu não quer mirar sinal milagroso. Grego não ta corre atrás de sabedoria. Mas nós está predicar o Messias crucificado. Para o judeu não aceita mensagem ofensivo. Para estar no judeu é a coisa de louco. Mas para estar com Deus a chama, seja judeu ou não judeu, o Messias é o poder de sabedoria de Deus. Para sobrar o que parece loucura de Deus, está mais saber com sabedoria de gente. Lo que parece debilidade de Deus, está mais forte com força de gente. Palavra de Deus. O refrão de Salmo está: misericórdia do Senhor está llena mundo. Misericórdia
Grita contento para Senhor, tur su fiel nan. Tur bom rende, mister canta su glória. Canta su alabanza com cítara. Canta pé com harpa de 10 cuerdas. Misericórdia de Senhor ta llena mundo. Palavra de Senhor ta dreche. Bo porstens riba loque eta hasi. Eta gusta justiça e direito. Enter mundo ta lleno de su amor. Misericórdia de Senhor ta llena mundo. Senhor ta bruja propósito de pueblo na. Eta para planan de nación. Pero plan de Senhor tem para sempre. Su decisão para toda geração. Misericórdia de Senhor ta llena mundo. Aleluia, 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 aleluia. Sea alerta. Pasobra, você não sabe que dia, nem que hora, yudi gente tabini. Aleluia, aleluia, aleluia. Señor sea convosco. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Deng tempo ayang, Jesus sabi sa disciple nang, por comparang reino de Diyos con lo siguiente. Jesu bensitang, ako'y nang lamping, babay kontra ko'y broidihum. 5 dinang tabata sabing, otro nang tabata bobo. Ibobo nang abay ko ng lampi well, pero nang naabay ko seta extra. Isabi ng sing, abay ko ang butisi ko seta extra, kunto ko ng lampi. Como ko inobyo, at tarda payega, nang tur ako minsa kabisya, iapega sonyo. Tabata meme anoche kabang, ura kun hindi agritan, ata inobyo aking bing kontre. Turiyo bensita ng alantang, iya kominsa prepara ng lampi. Ibobo ng abise sabinang, dunanos ontiki di boso setan, nos lampi ng taserka di pagang. Isabi ng akontestanang, nos no por duna boso, no ting sufficiente seta panostur hayang. Miho, boso ba compra setang, pa boso mes, serka inobyon. Urang ko ng abayin, inobyon ayegan. Esnang ko tabatakla, adrenta junto kunem, pa celebra fiesta de casamento. Porta a será. Después bensita ng nobom ayegan, iya gritan, Señor, Señor, abre porta panos. May nobyong akontestang, nita siguraboso, amin no conoce boso. Jesus asigibisang, seya alerta anton, pasobra boso no sa, que dia ese lo sucede. Rumanang palabra de Señor.
Bunot si merumanan den Cristo. Nos lectura awinot sita tumafo di ipromikata di San Pablo na Kristiyanang di Corinto. Akin astatindi ko Pablo bisa ko Kristong amande no pa batisahende mapapridikam ibong notisya. Iaki nos pori para ko in verdad Pablo vira exetoso no koso mission pa proklama e predica ibong notisya di salvasyon pa sobra elausa sabiduria di Diyos. Ilabisa ela predica sin usang i sabiduria humano. Al contrario, ela usa sabiduria di Diyos e sabiduria di Diyos ta Jesus crucifica. Pa hindi nang ko notakeren ta verdad ko crucifixion de Cristo, no? Taon no solamente un locura, baita sa ita skandalisan ng tambe, no? Kumiskos ko hindi nang di antes. Pao di yun ang crucifixion manera tata kay strubamento grande, no? Panang 30 reino di Diyos. Paigrego nang kotako retras di sabiduria e crucifixion di nos Jesu Cristo taun locura grande, no? Mapanos kotakere isakinos porbira, no? I poder, no? Di Diyos, sabiduria di Diyos. E crucifixion ta mustranos, ta cordenos constantemente amor, perdón y misericordia de Dios. Pa sobre crucifixión ta y fuente, no? De nos salvación. Tapi sete dia di awe nisa kita un símbolo de más famoso, no? Den riba imundo aquí. Maski ita solamente un cruz de Cristo, isa kita bisa ko doon nos identificanos como seguidor ng de nuestro Señor Jesucristo. Tapi say, aki San Pablo asig explica nang ko, si, i-crucifixion taon lukurang, pero i-lukura aki, ta mas poderoso. I-lukura aki, ta mas fuerte, ko intelihencia, sabiduria di hindi. Romanang pesay sa kita invitanos, no? Sinos quier 30 reino de Dios nos mister usa, no? Y sabiduría de Dios no nos mes sabiduría. Den sinos tasiko mesong tema dengan dos lectura akin nastaya manera un komparasyon di Jesu ben sitenang, no? Kung prepara ng lampi pa inkontra in novio no Señor Jesucristo. 5 dinang, natayo na sa sigon presentasyon, ta hupi sabi, no? Di kong nang ta hupi sabi, pasobra ng asigi, sabiduria di Diyos. Otro nang tabatabobo, pasobra ng asigi, sabiduria di hindi humano. Tapi say, sigone introduction ta, i-invitation panos sa panos porbiran, sigidor ng verdadero di nos Señor, nos Mr. ta sabi, no nos Mr. usa i inteligencia do di inspirasyon di Diyos, no? Tapi say, isa kita invitasyon panos. Man, maski nos nota, kita bisa prepara nos mes, nos no prepara, nos pormira y consecuencia, no? Isnang ko prepara ng mes bong-bong, kemen? Wison ko ang abay ko
extra seta, no? Ng lahaya ng rekompensa ng adrenta reino di Diyos. May sunang ko no prepara ng mes kuno sa prepara no mira lo que lo pasa ding futuro ng no adrenta reino di Diyos. En realidad, cinco bobo ng aki nang nahasi algo malo. Lo kita faltan, ta quizás prudencia, no? O quizás supervisa sabiduria, nang no amira, no nang no prepara ng mes, kikulo pasa ding futuro. Ake dingi, ding no si Banghelyo, awo inobyo at tarda, diyega. Award nang noting setamas, kung nang por inkontra, la inobyo. Iora nang abay, pabuskan, porta, tabata, sira, kaba. Rumanang kikisakita ni Pika. Quizás isakita bisano simplemente ko iporta de reino de Dios nuta abri pa semper. Ting tempo ko iporta aki lo sera. E si nos ta espera, kora ta Señor ta sera iporta ki nos ta ading kaba. No? Ma'am, si nos nata prepara nos mes, well, nuestra manera ising kububo ng aki ko abay prepara ng mes bus koseta maura ng abolbibak porta tabata sira kaba. Ewo ng nupor hasi nada mas pasobra mas kinang yama Señor, Señor, abre porta panos labisa mita bisabong minuta conoce boso. Isa kita ang palabra ko masya duro, no? Pasobra ora Señor nenganos bisa ko nos no por 30 mas, kiko nos por hasi. Ayera nos atende palabra nos quizás nos lo yura y también modiciente di dulo. Rumanang pisay kaya sea alerta, bong prepara, no? Pasobra nos nosa. E dia, no onda nos lo encontra, topa no Señor Jesucristo. Laganos turlan parang pa intercession. Ang rumanang nunca nota Diyos, nunca nota nenga su gracia, nais nang kutakeda espiertan, ilaganos acerque antong y reza. Dios nos trata. Hasibo iglesia rond o mundo que desperta, persegui predicar bom mensaje segundo é señal de tempo. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. Despierta foi sonho, esnan kuta actua como se fuera bonota existir. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. no laga lampi de cada de nós queda sem azeta, mas laga nosso coração queda acender com bom amor. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. como nos romanang a receber boa luz, ora nang a batizar, agora laga nang goza de boa luz maravilhoso. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. Senhor, nos Dios, de vez en cuando, nos lampita que desinsetan, pa nos mes falta. Despierta-nos, pues, sonhong, llena lampi de cada de nós cosetan, pa sinang nos sigikan na como yunan de luz, pa medio de Cristo, nosso Senhor.